Da, halifa, ako mogu da vas upitam jedno generalno specifično pitanje. Da, naravno, šta god želiš, možeš da me pitaš, halifa kaže. Hvala vam. Jedna tema koja je zabrinjavajuća za mnoge državljanine Britanije prije nekoliko godina, ali je i danas, je reakcija muslimanske zajednice prema autoru Salman Rushdie u vezi knjige Šeitanski ajeti i naravno u vezi fetve koja je izdana protiv njega. Što ja želim da specifično znam jeste da li vi podržavate ovu fetvu koja je izdana protiv Salman Rushdie. Ako vi ovo podržavate, onda do koje mjere je nasilje ili prijetnja nasiljem opravdana prema onima koji vrijeđaju religiju? Halifa nastavlja, hvala vam. Mislim da je ovo pitanje usmjereno u jednoj direkciji i druga direkcija treba da bude uključena u ovo pitanje. Kao reakcija onih koji podržavaju Salman Rushdie ponašanje i koji hvale njegov rad kao odlično umjetničko djelo. Kao hvale dostojno umjetničko djelo. Trebamo razraditi ovo pitanje. U drugom slučaju ne bi bilo u redu za mene da samo odgovaram u jednoj direkciji, dok druga direkcija je ostavljena netaknuta. Ovo pitanje mora biti odgovoreno u totalnosti. To je što ja mislim. Problem te fetve koja je izdana nema ništa sa mnom. Zato što sam ja vođa Ahmedija zajednice, pitanje bi bilo bolje, zvučalo bi ako je rečeno koja je fetva Ahmedija džemata u vezi ovoga. Govoreći sa mjesta sa kojeg se fetve izdaju, a negdje se fetve koje si spomenuo prate, zbog toga jer se ja shvatam kao vođa Ahmedija zajednice u smislu da ja razumijem časni Kur'an i hadise i tako dalje bolje u mnogim slučajevima. U nekim slučajevima ja se slažem, mogu napraviti grešku, ja nisam iznad toga, ali u većini slučajeva iznad sviju živih ljudi u Ahmedijatu, ako ja nisam osoba koja razumije kuransko učenje i hadise bolje od ostalih osoba, onda ja ne bi bio dostojan ove pozicije. Then I would not be fit for this occupation. U redu, osoba koja je pitala, kaže naravno. Halifa nastavlja, možeš me pitati koja je moja fetva? Moja fetva je o kojoj sam mnogo puta govorio, ali britanski mediji su bojkotovali moje primjedbe i ako su bili prisutni kad sam govorio u vezi ovoga u detaljima i duboko. Odmah poslije ovog događaja ja sam pozvao medije i mnogi su bili prisutni, nacionalne i lokalne i iz različitih dijelova zemlje. I na kraju konferencije rekao sam im, vidite, bili smo ovdje 2 sata, bilo nam je vrlo lijepo sa prijatnom atmosferom. Danas vi nećete izjaviti ništa što sam ja rekao, mislio sam na sutra. Tomorrow, I mean. Neki su bili generalno, a neki efikasno iznenađeni. Kao zašto ne bi izjavili? Rekao sam im, iako bi trebali, vaše novine to neće objaviti. Jer vi želite da objavite vijesti koje vaš narod želi od vas. To su uzbuđene vijesti. Bilo koji odgovor koji brani islam i koji predstavlja čitav problem u smislu gdje islam je pokazan kao ljubazna religija, neće biti prihvaćena jer ljudi ne žele takav odgovor. Žele odgovor koji će pomoći da humanizam bude istaknut. Da sam izjavio isto što su drugi rekli, vi bi to objavili odmah sa velikim naslovima. Vođa Ahmedija zajednice potpuno podržava ovo. Svake novine bi to objavile, ali pošto sam odbio njegovu fetvu i zbog toga što sam objasnio prema učenju časnog Kur'ana da ni jedan čovjek nema pravo da kazni ni jednog drugog čovjeka za bogohuljenje.
Rekao sam im, nećete vi ovo objaviti. I nije ni bilo objavljeno. Sljedeći dan je bilo kao da se konferencija nije ni dogodila. Zbog toga što mediji postaju kao mafija. Prate nezapisana pravila i oni misle da je ovo dobro za interese Zapada. The press thinks suit the Western interests. Ako je išta objavljeno što donosi islam bliže srcima zapadnog naroda, onda ta objava pravi te medije nepopularnim, do te mjere nepopularnosti. To that degree unpopular. Šta je u zraku? Islama se drži podalje. Možda najviše zbog toga što na današnjici islam je predstavljen vama od ekstremista. Islam is presented to you by extremists today. But ali ovim ekstremistima koji predstavljaju islam nikad nisu postavljena pitanja u vezi ispravnosti njihovog pogleda na islam. Ovo je problem koji treba da bude fokus pažnje, zato što je ovo dugačak odgovor i ja znam da ste vi svi ovdje vrlo inteligentni i školovani ljudi, razumijet ćete poente koje su relativne o ovom problemu. Sve diskusije, bilo to u vezi rušidi ili bilo čega drugog, trebaju da budu razmotreni prema učenju časnog Kur'ana. O tome se treba raspravljati. Homeini ima pravo da protumači Kur'an i hadis prema svom mišljenju kao što imam i ja, ali je trebalo javno biti diskutovano sa gledanjem na učenje, a ne na dispozicije pojedinih vođa i na politički diktat pojedinih muslimanskih zemalja, nego prema islamskom diktatu. To je ono gdje su oni svugdje promašali. Niko nije rekao, ma dobro gospodine Homeini, daj nam dokaz iz časnog Kur'ana ili bilo koja razumna osoba koja ima malo znanja u vezi časnog Kur'ana je mogla da dokaže neistinitost njegovih argumenata i uništi njegov glas. any sensible person who has any knowledge of the Quran could have rebutted those arguments and stilled his voice. Ali ovo nije bilo urađeno. S druge strane, pokušaji su napravljeni da se kršćani i muslimani ne razumiju. Zbog toga ja sam ovaj problem također spomenuo u toj preskonferenciji. Ako gledamo sa druge strane evropsko društvo ili zapadno vođstvo, ako pogledate s te strane pogleda, onda možete vidjeti da oni podržavaju nepristojnost. Takvu nepristojnost da nećete nikad to tolerisati u svojim parlamentima. From that point of view, you'll be surprised to see that they are all supporting indecency. Such indecency as they will never tolerate in their own parliaments. Nazvaćete to neparlamentarni jezik i izbacit ćete bilo koga ko ne proguta tu uvredu. Otvoreno sam spomenuo gospođu Thatcher koja je bila premijer u to vrijeme. Rekao sam, problemi koji su pred nama nisu totalna sloboda. Problemi su gdje vaša sloboda se zaustavlja, a naša počinje. Your freedom stops and our freedom begins. Problemi su kad nacrtamo liniju između slobode različitih ljudi, a vi prihvatite da sloboda nekih ljudi nije nepotrebno povrijeđena. Ovo je zajednička pristojnost koja je plod civilizacije. This is a common decency which is the fruit of civilization. Vi imate ovakve principe u parlamentu. Ako neko ustane i nazove gospođu Thatcher ružnim imenom kao bijedna gospođa, da li bi vi to tolerisali radi slobode govora? Would you tolerate it in the name of freedom? Čitav parlament bi ustao i protestovao protiv takve osobe. Ili bi progutao tu uvredu ili bi bio izbačen iz parlamenta. Ovdje pričamo u vezi političkog vođe jedne zemlje. A šta je sa vjerskim vođom koji je mnogo više uvaženiji, više nego što gospođa Thatcher će ikad biti?
Ne samo da je uvažen u jednoj zemlji, nego bilion ljudi širom svijeta i ne mogu pokazati nimalo pristojnosti njegovoj časti, časti takvog čovjeka i takvog vođe. That honor, the honor of such a man, such a leader. So if your common language and Ako je zbog vašeg zajedničkog jezika i zajedničkog ponašanja ovakva nepristojnost učinjena, iako ne postoji kazna za ovakvo ponašanje prema učenju vjere, bar bi mogli da se odmaknete od ovoga. Bar bi trebali osuditi ove nepristojnosti, napisane u Salman Rushdie knjizi. Bilo ko je pročitao njegovu knjigu će shvatiti od samog početka da on vrijeđa kroz izražavanje u vezi karaktera od sviju bliskih Hazreti Muhameda Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, njegove supruge, ashabe, sa najprljavijim govorom koji bi povrijedio sentimente modernih ljudi u vezi sa modernim stvarima. I da vrijeđa nekoga ko je mrtav i koji ima toliko veliki stepen poštovanja, 1/5 od cijele populacije čovječanstva, i da ga vi hvalite, nagrađujete i podržavate. Šta nam ovo pokazuje? Deformaciju sopstvenih unutrašnjih neispravnosti. Trebali su se glasovi dići protiv njega da ga osude. Da je to bilo urađeno, reakcija islamskog svijeta bi bila totalno drugačija. Odali bi vam poštovanje, približili bi vam se i oni bi bili ti koji bi osudili Homeinija. Da li je ovo bila besmislica? Mnogi dobri ljudi ovog svijeta su osudili tog čovjeka. Krivica je na oba dvije strane, jednako ili nejednako podijeljena, ali krivica je na oba dvije strane. Je li tako? Osoba koja je pitala pitanje kaže da, i vi mislite da je Homeini samo pogoršao situaciju. Halifa kaže da. The fault lies on both sides. Right? Yes. And you think that Khomeini inflamed the situation? Yes.